dragi moji. Danas ćemo za ručak napraviti jedno jako fino varivo od mahunarki i žitarica. A varivo obično kad kuhamo to zna potrajati, pogotovo kada se mahunarke kuhaju, grah recimo na klasičan način i to onda uzme jako puno vremena u kuhinji. Ali ne ako imate dobre uređaje. I zato ćemo mi danas ovaj ručak napraviti uz pomoću Tefalovog višenamjenskog električnog kuhala Cook4me. Sve namirnice koje meni trebaju za ovaj ručak nalaze se već ovdje ispred mene. Vidite i sami da toga ima dosta, ali nemojte se ništa brinuti što imamo ovoliko namirnica. Vi slobodno možete kada budete pripremali svoje varivo nešto izreducirati od svega ovoga. Uglavnom, idemo mi prvo pripremiti Cook4me za kuhanje. Ja ću ga danas koristiti u ručnom načinu kuhanja, iako on ima u sebi onih 150 ispred programiranih recepata, ali ja ću danas napraviti nešto baš onako po svome, jer uz Cook4me i to je moguće. Znači odabrat ću funkciju prženja i pustiti da se uređaj prvo zagrijava i da to bude prženje i čim se odabere ta funkcija, on će se početi zagrijavati. Čim se počne zagrijavati, ja ni ne čekam da se on zagrije do kraja, nego odmah stavim masnoću na kojoj ću prvo pržiti sve povrće. Ja koristim svinjsku mast, s obzirom da ovo varivo radim i sa kobasicama i sa finim dimljenim špekom, pa mi uz to ide i svinjska mast. Naravno, možete koristiti i maslinovo ulje ili ono neko drugo biljno. Stavimo uglavnom masnoću da se polako zagrijava u loncu. Na zagrijanu masnoću odmah ću staviti jednu veliku glavicu sitno sjeckanog luka i odmah u ovom trenutku dok se luk prži stavit ću i sušenu slaninu koju sam nasjeckala na manje komadiće i kobasicu. Kobasica može biti debrecinka ili neka roštilj kobasica, znači kobasicu koju imate pri ruci. Sve sada pomiješamo i pustimo da se polako prži koju minuticu, da sve ovo sušeno što smo stavili pusti onu svoju finu aromu. Sada ćemo dodati jednu sjeckanu žutu papriku, isto tako na male komadiće ili kockice. Možete staviti bilo koju vrstu paprike, može biti zelena, crvena, obična babura, apsolutno je nebitno, ali paprika će baš dati ovom jelu onu finu aromu. Idu također 3 mrkvice sitno sjeckane, kombinacija celera i pešinovog korijena. Sve skupa promiješamo i pustimo da i ovo povrće koje smo dodali pusti svoje fine arome. Kada nam se povrće popržilo, vrijeme je da dodamo i kombinaciju mahunarki i žitarica. Ja obično u ovu svrhu kupim već pripremljenu mješavinu, nekoliko različitih vrsta mahunarki i žitarica. Znači, ovdje u jednoj posudici, odnosno u jednoj porciji, kako god hoćete, imamo kombinaciju ječma, 2 različite vrste graha, nekoliko različitih vrsta leće, pa čak i zeleni suhi grašak. Sve ovo što sam vam rekla dat će savršeno finu gustoću ovome varivu, ali i puno više od toga. Uglavnom, ovu mješavinu mahunarki i žitarica obično kupujemo u rinfuziji u većim vrećicama, pa je dobro bilo što se kupuje tako u rinfuziji prethodno isprati. Znači, nema namakanja, ne morate navečer namočiti sve ovo kao što bi recimo morali sa suhim grahom, ali je dobro prije toga oprati i eventualno očistiti od mogućih nečistoća koje se znaju naći u pakiranjima u rinfuziji. I sada je vrijeme da to dodamo k ovom poprženom povrću. Vrijeme je i za tekuće sastojke za naše varivo, koristim domaću ukuhanu rajčicu. Ako nemate domaću rajčicu, možete koristiti koncentrat rajčice koji je potrebno prethodno razbiti i otopiti sa malo vode. A tu nam je i temeljac, ja ovaj put koristim povrtni temeljac, a može to naravno biti i kokoši ili goveđi. Zalijemo, nećemo staviti sav temeljac odjedanput i sada u ovom trenutku je vrijeme i za začine. Ovdje imam kombinaciju papra i mrvljenog čilija, jer ja volim da su mi variva onako fina i konkretna. Imam nešto mješavine biljnog začina. A ovdje nam je i kombinacija slatke začinske dimljene crvene paprike i one koja nije baš tako jako slatka, nego ima malo i ljutine. Ta kombinacija meni je savršena upravo za ovakva variva. Promiješamo sve skupa
I na kraju još dodamo lovorov list, to mogu biti i 2 listića. Sada kada sam sve sastojke dodala, vidim da će mi biti potrebno još tekućine i sada na samome kraju dodam sav preostali temeljac. Ako nemate temeljac pri ruci, možete doliti običnu vodu i onda samo malo jače začiniti svoje varivo. A kako bi to varivo bilo sa suhim mesom, a da se ne osjeti po onom dimljenom i suhom? Ovaj put i iskoristit ću apsolutno sve što sam imala od jednog finog komada suhe slanine, a to su ove kožice koje ću ovako čitave ubaciti u varivo i one će mu dati savršeno finu aromu dima. I za sami kraj moramo napraviti onu zapršku koju bismo inače napravili na samome kraju kad kuhamo variva. Pa ćemo mi to napraviti sad u ovom koraku jer Cook for Me će sada nastaviti kuhati do samoga kraja i neću ga uopće otvarati. I zato sad u ovome trenu dodam otprilike 2 vrhom pune jušne žlice oštrog brašna, nešto malo češnjaka u prahu i zalijem sa malo vode ili temeljca da se to ovako dobro razbiju sve grudice. I u taj tren dobili smo našu zapršku. Naravno, puno zdraviju verziju jer nema prženja zaprške na onaj klasičan način na ulju. Zapršku sada dodamo u lonac, svemu ovome što smo već i dodali. Lagano promiješamo sve skupa. I svim osjetilima procijenimo da li smo dovoljno svega dodali. Jako fino miriši, savršeno. Nećemo sad probavati, ja vjerujem dovoljno s tome njuhu pa znam da sam svega savršeno dodala, ali morate svakako provjeriti da li ima dovoljno tekućine, jer ipak kuhamo dosta ovdje variva i ono će se još kuhanje naravno malo izgusnuti. Da je dobro dodati još malo vode. Lakše ćemo mi njega poslije izgusnuti nego da nam odjedanput bude pregusto kada bude gotovo. I to je to. Vrijeme je da se ovo naše varivo skuha do samoga kraja. Sada ćemo na Cook for Me odabrati jednu drugu opciju, a to je opcija brzog kuhanja. I kuhat ćemo 22 minute. Odmah ćemo početi, vidite i sami da nas Cook for Me pita da li možda želimo odgođeni početak. Što bi značilo da ovo varivo možete skuhati, predpripremiti ovako ujutro, a onda ga nastaviti kuhati u neko doba koje ćete mu isprogramirati i onda recimo imate gotovo varivo kada dođete doma sa posla. Ja danas to neću napraviti, kuhat ću ga odmah, znači trenutni početak i to je to. Zvučnim signalom, a i onim što nam piše na displeju, dobili smo znak da je vrijeme za kuhanje, lijepo ga zatvorimo i tada, to je to. Varivo će se skuhati za 22 minute, naravno on kreće odbrojati u onaj tren kad se zagrije. A da će to početi, također ćete dobiti obavijest na ovom njegovom malom monitoru. Kuhati variva, a pogotovo ovako varivo, Cook for Me-u, totalno je zadovoljstvo. Ja sam jako oduševljena sa ovim uređajem i moram reći da ga najčešće koristim. I to upravo evo za ovakve obroke koje mogu napraviti prije posla, dići se možda jedno pola sata ranije, sve onako unaprijed pripremiti i složiti, a jelo će se skuhati savršeno, jer mahunarke, njima treba dosta kuhanja. Suhi grah ako ćete kuhati, morate se sjetiti navečer ga namočiti, da on fino upije pa da ga onda možete skuhati. A sa ovim apsolutno nema potrebe, jer brzo kuhanje je u stvari kuhanje pod pritiskom i taj tren, on će riješiti sve one probleme i uštediti vaše vrijeme. Da vidimo što je Cook for Me napravio za 22 minute od ovog našeg variva. Predivno. To je to. Jako se lijepo izgusnulo. I čim ga ovako otvorite kada je gotovo, kada on to i dozvoli, jer ne možete ga otvoriti tako dugo dok ne dobijete signal, kada on ispusti onaj višak pare, tek onda je spreman za otvaranje. Znači čim ga otvorite, dobro promiješati kako bi se svi sastojci onako malo prožili, jer dok se kuhalo, nije se to dogodilo. Znači svakako trebamo variva promiješati nakon kuhanja kako bi ona postigla onu svoju finu gustoću. I to je to. Varivo je spremno za konzumiranje. S obzirom da smo dodali, prije nego što smo ga zatvorili i počeli kuhati pod pritiskom, dodali smo i zapršku, ono malo brašna. Znači varivo je potpuno spremno. Dovoljno je gusto i mi ga sada možemo i kušati. A evo sada ćete i vidjeti kako se lijepo zgusnulo. To je to. Vrijeme je za ručak uz ovako varivo. Šta nam još drugo treba nego
možda malo fino nekakvog domaćeg pečenog kruha sa hrskavom koricom, možete dodatno možda još ispeći malo kobasice ako hoćete baš nešto pečeno, ali ne morate ništa, jer u ovom varivu sa nekoliko različitih vrsta žitarica i mahunarki, uz dodatak onog mesnog što smo stavili, imate apsolutno sve što je potrebno. Vidjeli ste, ljudi dragi, da je jako jednostavno ovo za napraviti. Kombinacije sastojaka su moguće. Znači, možete staviti ono što imate pri ruci, ne mora biti toliko puno povrća. Bit kuhanja na ovakav način sa tefalom, pogotovo evo sa kupformijom, je to da će vam obroci biti puno brže gotovi, a možete ih naravno i pripremiti unaprijed i staviti da se kuhaju nešto kasnije. Savršeno je, probajte napraviti što prije i naravno budite uz nas i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!